وقن كان يوبلو مالتي عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي ودب كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتان بهجنانيو لومون كم وترو أجد استزبلنا يوم عبيت زيناتاتن هزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة نايز مدام سانا كنتونهم بخبرنا قدمكم لايك مقبار شير مقبار نبقالكم زبط زهيركم حلو فيكم أصلا تتقبروا حاجة زدمانا مسكن نايلومي ناي بحكي عب زينا زحزن زينا إنا خنسمع مجمريا let's start here. We begin the show with some breaking news. U.S. President Donald Trump says Washington has launched, quote, an attack on nuclear sites in Iran. Posting on social media, Trump said, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on the way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter." That was President Donald Trump on Truth Social. كم تري ودلهم دونالد ترامب زمرحو زلو نا أمريكا منغستي قبل الإيران كبيت مدقعت كم زقبرة تحبير له. So the game is on. أمريكا نتي بولي زخونة دندان زخونة هاجر إسرائيل بمدقاف توساخ مدقعتي قبل الإيران فتشي ما مالو تتفتشي مزلو مدقعتي بانقوانا دونالد ترامب كن سمعينا بتن عبيتي نفرت كوينات بهلا بيتو بومبرس بهلا متين 3 باوند ازيو جف بومباتات ناب سلست علاماتات ناب سلست علاماتات كو هريمانا ينبلينا مغنياتو بساب مارينس متيوم كمان بمراخب تبع ب3 زبصح تامهاك ميسايل زبهالون توكيسوم نت علاماتات النفرت زهرمون كارمو زي دليان علاماتات توسخ مدقعتي كاب مراخبن كاب سابماريناتن كم زقبرون تنقير له سلزي أمريكا نخلت تسومن دبلوماسي زخون جزية كبيرة إلو كحسو دحر مصنع دونالد ترامب حجون دقيمو زي أمان مراحي كم زخون عفليتو هذا عب مدقعتي نا أمريكا أبزيد لياكوينات نا أمريكا سكعات أبزي باللاكوينات نسرائيلاويان نكحجز مقابريانا إسرائيل مخانو بوقعي كفلتن سيرتيفيكيت زلوا أقل مخانو نخفلت إلو زقبر السقمتيو صار لازم زقب بسنك زقبر السقمت دما أبنا أمريكا بوليتيكان بعلو عبكسي عبي وترفت يرولو مهنياتو لازم تقعد زنخ قبرو فقاد على وديو كينات ندحرك وش كوين غب زي حقنا كونغرس بزي فقادنا كونغرس كجبر خلدي زبل دي بيت علو ناو أمريكا حق خمس خونة دونالد ترامب حق خمس خونة حدش نقرن فلوي نقرنا يكونن قال سنترس أمريكا impeachment process كنجمر لنا زي نوعو كابسلتانو كبار رزخل جبن فتي مهم زلي بلو but that's not the most important part here. عالمنا سلام كمتي أبزيد اللقينات أمريكا أي تأتوني أيلو حسيون هزبي يمينو زمت مراحي عمد كيمله نا أمريكا زخون يكون سك زي بالله مس أمريكا نيغوشيت تقبر زلا هاجر أمو مس أمريكا أنها تزرربت كلا بحبو متيو متقعت نزفت سمي أكن زخوننن جلس قبر نعو حجيزو لتمسو أبت أولا كوفي للزرارب زنبري نفرتال إلى بومبز قبر أمريكا زبها الهاجر على the same هاجر دما بزعبا فتح ديمقراسي كمهرا كاز في المخانيو إذا هاجر زي زعبا فتح ديمقراسي عالم كمهر زفت المخانيو no إذا هاجر زي زعبا فتح ديمقراسي نخالو تيمهر مخانا يكون انتسقر كندي idiots أمريكا ناي فتح ديمقراسي أبنتي هيلوم أفهم مليون تزاربو مهلاوم يتزعزن مرا أمريكا كوك تحسو سب كوك حسو ساقم يبلون تحسو زلا يكون انتسقر نتحسوت أمينو كم حق خينو أب الدبابات وصيو تزارب سب سلا زلا زي تزعزنكا تزعزن كفالك أملاخ مزيومي زلو يلو تسأل سب مهلاوي خا I mean this is just ridiculous. إيران قبر ملتي بالا نتقبر ملتي كن رياينا
Let's get back to this country and Washington. The chief national security correspondent Jennifer Griffin is live for us at the Pentagon. Jennifer. Well, Trace, I think what's so extraordinary about tonight's strikes, not only all eyes were on Fordo, and for the past week we've been talking about the B-2 bombers and the كم تريود لهم أتي تقايد ذل متقعتي أبتم سلسة US strikes in 3 sites in Iran بلالو فدو زبهال ناتانس زبهال إسفهان زبهال أبزن سلسة بوتات يوت نيوكلير نا إيران زلو زبهال نيرو تزخبر دماتي فدو زبهال زنبر بخانون أبو دما زيادة متقعت نجرم كم زلو إذن massive ordnance penetrators. Those are the 30,000-pound GBU-57 bunker buster bombs. What we can report tonight, after Sean Hannity spoke to the president, we learned that there were 6 massive ordnance penetrators dropped on Fordo, and as the president wrote on Truth Social, that Fordo site is gone. My sources tell me that those bunker buster bombs would have been dropped through the air ventilation shafts at Fordo, so most likely. So እዚ ትትሪእዎ ዘለኹም እዩ እቲ ቦምባታት ንሶም ዝተጠቀምሉ ባንክ ባስተር ዝበሃል ንኣንደርግራውንድ ዘሎ ንምፍራስ ዝሰርሕዎ እዩ 30,000 ፓውንድ እዮም ዝብልዎ ዘለው ብኪሎግራም ከባቢ 13,500 ወይ 600 ኪሎግራም ዝምዘን ቦምባ ዘለዎ እዩ ናይ ብሓቂ ነው እቲ ቦምብ ክንዱ እዩ ኩሉ እቲ ዝተተኳስናቱ ብሙሉ ተተኳስ ማለት ኣይኮነ ተዛዕበየ ንመሬት ኣብ ምዃት ዝጠቀም እዩ ስለዚ ንውሽጢ ኣትዩ ነዊሕ ርሕቀት ክሳብ 200 ፊት ንውሽጢ ኣትዩ ክሓርም ዝኽእልን ስለዚ ብናቶም ካልኩሌሽን እቲ ኣብ ፎርዶ ዝነበረ እውን እንተኾነ እቲ ዝዓመቆ ኣብ ትሕቲ መሬት ተሰሪሑ ዝነበረ ንሱ እውን የለን ኢሎም እዮም ዝድምድሙ ዘለው I mean, ነዚ ኩነታት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሲቹዌሽን ሩም ኮፍ ኢሉ ከም ዝረኣዮ እዩ ዝንገር ዘሎ ክዛረብ ከለኹም ሰምዐና እስከ ንእሽተይ ሓበሬታ 3 bunker busters through each of those shafts. We had been focusing on the entrances. There are 2 entrances to the Fordo site, which is 300 feet underground. We've also reported that the MOP bomb can penetrate about 200 feet underground, but they work in pairs. The B-2 bomber, which flew out of Whiteman Air Force, can penetrate about 200 feet underground, but they work in pairs. The B-2 bomber, which flew out of Whiteman Air Force Base, they fly non-stop and are refueled along the way to this site at Fordo. They drop 1 MOP bomb, a 30,000-pound bomb that goes about 200 feet down. There's soil that is then removed, exposed, and then the second bomb, which drops into a hole that has a radius of about 20. ሕጂ እንታይ ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና መጀመርያ እቲ ገጅፍ ቦምባ ዝብልዎ ዘለው እዚ 13 ኪሎግራም ዝኸውን ቦምባዶ ይትኩሱ በተን ቢቱ ነፈርቲ መፅዮም ንሱ ክሳብ 200 ፊት ዝብልዎ ዘለው ከባቢ 61 ሜትሮ ንውሽጢ ከኣቱ ይኽእል እዩ 61 ሜትሮ ንውሽጢ ምስ ኣተወ ነቲ ጉድጓድ ንሱ ዝኸዓቶ ድማ ብካልእ ሚሳይል ገይሮም ድማ መሊሶም ይደግምዎ ስለዚ ክሳብ ውሽጢ ንክበፅሑ ምንታን ማለት እዩ እዚ ማለት ኣይ ማለት እዩ ኢራን ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብላን ጠቕላላ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ክትገብሮም ኣይትኽእልን እያ ዘላ ንከምዚ ዓይነት ኦፕሬሽንስ ንክገብሩ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኢራን ብምሉ ከም ዝሃረሞ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኣስቶኒሽንግ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ኬትካ ኣብ ክልል ኣየሩ መፂኻ ከምዚ ዓይነት ድንደና ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ ሓደ መዓልቲ ቅድሚዚ ደብዳብዚ ኣብ ጀኔቫ መራሕቲ ኤውሮፓ ንዑ ክንዘራረብ ኢና ገለ መፍትሒ ክንገብር ኢና ብምባል ኣገይን ናብ ምዝርርብ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ዘመልክት ነገራት ገብሩ ፀኒሖም በቲ ድማቶም ካልኦት እንታይ ይሓስቡ ነይሮም I mean, I think ከም ሓደ ኤርትራዊ ብዙሕ ግዜ በዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝተበደለት ሃገር ዘላትና this is very difficult situation አንጻር እዚኦም ኬትካ ከቢድ እዩ ምናልባት ኢራን تا ዝበለፀት ኣብነት እያ ክትከውን ትኽእል ንኤርትራ ክንሪኦ ከለና ኢራን ካብ 1970ታት ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ብገዳን ብዕፅዋን ድከታት ፀጊባ ዘላ እያ ኣብ 70ታት ኣቢሎም ኣብ 50ታት መጀመርያ ናጽ ሃገር ዲሞክራሲያዊት ሃገር ዝነበረት ኣሜሪካ ንመጀመርያ ኤክስፐሪመንት ናቶም እቲ ናይ CIA ኤክስፐሪመንት ሬጂም ቼንጅ ብኢራን ይጀሚሩ ኣብ ኢራን ሬጂም ቼንጅ ገይሮም ስለምንታይ ከገይሮም ሽዑ ዝነበረ መራሒ ነዳዲ ናይ ኢራን ብጥሩሕ ኣይከይድን እዩ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ንህዝቢ ኢራን ከም ዝጠቅም ገይርና ክንጥቀመልና ነዚ ነዳዲ ስለዝበለ
ነቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ ጨውዮም ንዓታቶም ዝኸውን መንግስቲ ገይሮም ን20 ዓመት ንዖም ዘገልግል መንግስቲ ድሕሪኡ ድማ ሬቮሉሽን ተተንስዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ናብ ስልጣን መፅዩ ማለት እዩ ካብ ሰብዓታት ኣቢሉ ድማ ክሳብ ሎሚ እገዳ ዕፅዋ ሳቦታጅ ኩሉ ዓይነት እንቅፋት ገብሩሎም ነይሮም ኣሚን ከባቢ 50 ዓመት ተቃሊሱ እዚ ስርዓት እዚ እናው ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ ኣብታ ተጥዕሞም ግዜ ከመይ ኢሎም ተዘራርዮም ኣሚን ክንደይ ግዜ ኢና ክንሪኦ እዚ ነገራት እዚ ሃው ሜኒ ታይምስ የሰልችወካ እዚ ስእሊ እዚ የሰልችወካ እዚ ስእሊ እዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ገይሮም ድራማ እናገበሩ እታ ድራማ ድማ ባዕሎም የቀናብርዋ ሽዑ ድማ ተዘራርዮም መፅዮም ንገዳፊ ከማ ገይሮሞ ዛንታ ኮይኑ ኣብ ሱርያ ዛንታ ኮይኑ ብዒራቅ ዝጀመረ ዛንታ ኮይኑ ስለዚ እቲ ኣንጻር እዚኦም ሃገራት ምኻድ ምናልባት ግዜ ክትቀትል ትኽእል ኢኻ በት ኣይትዕወተሉን ኢኻ this is the reality I mean at some point people have to accept እቲ እንኮ ናይ ረጂም ቸንጅ ንነዊሕ ገይሮም ክሳብ ሕጂ ዘይተወደእ ዘሎ ናቶም ናይ ሰሜን ኮርያ እዩ ሰሜን ኮርያ ግን there is a reason for it ኒውክለር ስለ ዘለዎም እዩ ኒውክለር እዚ ቦምባ እዚ ሕጂ እዚ ኣብ ኢራን ወሪዱ ዘሎ ቦምባ ንሰሜን ኮርያ ኢሎም ሰርሕዎ ይገርመኩም ሰሜን ኮርያ ኣብ ትሕቲ መሬት ኮይና ነዚ ነገር እዚ ገይራ ኒውክለር ማዕቢላ ኒውክለር ስለ ዘለዋ እያ ድማ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ እንተገበረት ተፀሚሞማ ዝኸዱ ዘለዉ ምክንያቱ ኒውክለር ስለ ዝሓዘት ኢራን ከዓ ኣብ ክንዲ ኒውክለር ዝሕዙ እዚ ኩሉ ኩነታት ዕግርግር ክብሉ ናው ሂር ኢዝ ፖይንት ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ቀረባ በዓልታት ናይ ኒውክለራዊ ፈተነ ከም ዘካየዱ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ክንሪኦ ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ግን ናይ ኢራን ዕጫ ናይቲ ናይ ብዙሓት ሃገራት ቅድሚኦም ዝሓለፈ እቲ ረጂም ወዲቑ ይብለኩም ኣለኹን ናይ ኢራን ረጂም ወዲቑ ገለ ይብል ኣለኹን እቲ ፍፃመ ንባዕሉ ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ድንደና እቲ ሄጀመኒ ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሕ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ታሪክ ተደጋጋሚ ግን ሰብካ ብዙሕ ካብኡ ዘይመሃር ትርኢ ማለት እዩ ሓደ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ኤስታብሊሽመንት ተፀሊካዮ ኮምፕሊትሊ ንዑዝ ክወዳደር ዝኽእል ዓብ ኣላያንስ ክትፈጥር ኣለካ እንተዘየለ ሉክ ኣት ራሽያ ስታክ ኦልሞስት 3 ዓመት 4 ዓመት ካብ ምዕባለ ከሲራ ኣላ 4 ዓመት እየ ዝብለኩም ዘሎ ቴክኖሎጂ ከምኡ ሳላ ቻይና እዮም ከማን ዝንቀሳቀሱ ዘሎ እምበር ልክዕ እዚ ኢራን ኮይናቱ ዘላ ራሽያ ምኾነት ነይራ ድሕሪ 10 ዓመት መይቢ ሕጂ እውን ክትከውን እያ ምክንያቱ ይነቨር ነው ንክንደይ ክቕፅሉ እዮም ብናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ጥራይ ካልእ ዘይብሎም ስለዚ እዚ ምዕራባዊ ዓለም እንተደይ ደሊካ ከመይ ገይሩ ክሃስየካ ይኽእል ዳርጋ ቤላ ገይሮም ሸምዲዶሞ ዘለዉ እዮም ድሓር ልዕሊ ኩሉ ንበይንኻ እዮም ዘትርፉኻ እዚኣ እታ ገይም ክትፈልጣ ዘለካ ንበይንኻ የትርፉኻ ደራይ ከም ዘይብልካ ይገብሩኻ በይኖም ተኣኻኺቦም መፅኦም ድማ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ትርኢ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ኣብ ፖለቲካ ተኣትዉ ሰባት ፖለቲካ ከመይ ከም ዝሰርሕ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ መፅሓፍቲ ተፃሓፈ ይኩንካ ትርኢ ዘለኻ ኣብ ሪል ታይም ዝፍፀም ዘሎ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ኣሚን እዚ ዲስ ኢዝ ቨሪ ድሓርካ ኢንተርናሽናል ሎው ሕጊ ዩናይትድ ኔሽንስ ብላብላ ኦል ቡልሽት ኩሉ ሓሶት እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ሕጊ ዝበሃል የለን ማይትስ ራይት ይብሉ ሓይሊ እዩ ሕጊ ሓይሊ እዩ ሕጊ እዮም ዝብሉ ከምኣ ትብል ቃል ኣላ ብእንግሊሽ ሓይሊ ይቅኑዕ ሓያል ተኮይንካ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ኢኻ ጌጋ የብልካ ሃብታምን ሓያል ተኮይንካ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ኢኻ ኢንተርናሽናል ሎው ብኸመይ ዝሰርሕ ምክንያቱ ፖሊስ የለን ኣብ ኢንተርናሽናል ሕጊ ሃገራት ልውላውያን እንድሕሪልካ ንካልኦት ልውላውያን ሃገራት ከመሓድር ዝኽእል ሓይሊ የለን ስለዚ እቶም ሰብ ሓይሊ ንሳቶም እዮም እቶም ፖሊስ ዝኾኑ automatically. That is then removed, exposed, and then the second bomb, which drops into a hole that has a radius of about 25 feet. It goes into the same hole and can go even deeper. So Fordow, we understand, is gone. That is significant because that was the main nuclear enrichment site, and it was deeply fortified in that mountain. Anyway, comes the result now. Donald Trump, أنا بحكي أبي حابن تسمعوا زجبرس كان اسمع. Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East. كم زنريز دلنا دونالد ترامب أنا بحكي
جግና ተቀይሩ አንበሳ ተቀይሩ ተነፍሒ መዝዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ don't forget that كل ግዜ ናይ ቆልዓ ሓንጎል ዘለዎ እዩ ናይ ሓንጎል ቆልዓ ማለት ከዓ ከምዚ ዓይነት ዕንወት ህዱእ ኢልካ ስምዒት ናይ ካልኦት ከይተንከፍካ ገለ ከም ዝበሃል የለን ኮምፕሊትሊ ዕኒናየን ዲስትሮይ ጌርናን ኦብሊትሬት ጌርናየን ስለዚ ኢራን ዝበሃል ቡሊ ናይ ቀርኒ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ዝነበረ እታ ቡሊ ትብል ቃልሲ እስራኤል እያ ግን ገምጢሉ ይጥቀመላ እቲ ዲክሽነሪ ናይ ኣሜሪካ ተገምጠለ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ንኢራን ነቲ ኒኩለር ቦታናታ completely destroy ጌርና ሙሉእ ደምሲስናያ እዩ ዝብል ዘሎ few days late ድሕሪ ቁርብ ትለይ መዓልታት ካልእ ሓበሬታታት ክወፅእ ክጀምር እዩ ሕጂ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝደምሰስዎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኦኬ ኣነ ከም ዝረኣኹ ቤክስ ኦልሬዲ ሙሉእ ብሙሉእ ክድምስሳ ከም ዘይክእል ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ግን ድሓን ንግዜ ክንገጥፎ ኢና we cannot argue against ናይ ኣሜሪካ ኢንቴሊጀንስ ኤንድ ሚሊታሪ ፓወር ምክንያቱ ጌርናዮ እንድሕር ኢሎም ንግዜ ጥራይ ኢና ክንገብሮ ዘለና ተገይሩ by the way ድሕሪ ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይ ገይሮም ኣሎ ብዛዕባ ጨረርታ ክዛረብ ኢኻ ዝፅበዮ ኣሲቲ ኒኩለር እንድሕር ጠቕላላ ዲስትሮይ ገይርዎ ኣሎ እቲ ናይ ጨረርታ ናይቲ ኒኩለራዊ ሓይሊ ክወፅእ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከምፅእ እዩ and don't forget about the climate change blah blah ዝብሉና ዝነበሩ እዚ ኩሉ climate change ዶ environment ዶ ተባሂሉ ዝዝረብ ዝነበረ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ምስ ጀመረ እስራኤል ኣብ መን ኢኻ ትብሎኒ ጋዛ ክድብድብ ምስ ጀመረት ኩሉ እቲ ናይ ክላይመት ዝበሃል ዝነበረ ተረሲዑ እቲ ኣርእስቲ ስለምንታይ it's their own agenda ንዓታቶም ዘርብሕ ክኾን ከሎ ጥራይ እቲ ኣጀንዳ ንሳቶም ንዓታቶም ዝጎዲ ነገር ክመፅእ ከሎ ሕጊ ዝበሃል የለን ክላይመት ዝበሃል የለን ኢንቫይሮንመንት ዝበሃል የለን all bets are off ንዓታቶም and ማዕረቲ ዝሕርቃ ነቲ ኩነታት ኣነ they are very smart ማለት ኩሉ ግዜ ተመሳሳሊ look at this እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ተመሊሳ ክስማዓኩም ኣብዚ ስምዑ እስኪ I mean, the alam ksak stupid to let it be. Heard the United Nations, Danny Danon, speaking out on Iran's attacks at the UN on Friday. Take a listen. Iran has proven its ability to strike strategic targets with accuracy. This was a deliberate act. It is a blatant violation of international law, a war crime, and a calculated attempt to murder the most vulnerable. Let this council understand what that missile really signified. እንታይ እስኪብሎም ኣሎ ቦይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂም ዝገርሙን ንዓይ ንመጀመርያ ኢራን ሓደ ሆስፒታል ሃሪማ ኢሉ ብሙሉእ ሆስፒታላት ናይ ቃዛ ኣጥፊ ዘሎ ብሙሉእ ሆስፒታላት መሳጊድ ቤተክርስትያናት ቤት ትምህርታት ብሙሉእ ይዕንዩ ዘሎ ሃገር ሓንቲ ሆስፒታል ናተይ ኢራን ሃሪማቶ ኢሉ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ኢራን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ዎር ክራይምስ ትፍፅም ኣላ ደሰይም ሆስፒታላት እኳ ኣብ ኢራን ይሃርም ኣሎ እዩ ግደፎት ናይ ቃዛ ስለምንታይ ግን ከምኡ ይብሉ ንሶም ከምኡ ክብሉ ከለዉ ኩሎም ቴሌቭዥናት ንዕዮም ደምፁ ኢራን ገበን ፈፂማ ኢራን ሆስፒታል ሃሪማ ሆስፒታል ምህራም ፅቡቅ ይብል ኣለኹ ገበን እዩ ሆስፒታል ምህራም ኢትስ ዎር ክራይም ዘር ሆስፒታል ብትክክል ሃሪምካ ኣለኻ ገበን እዩ እዚ ምክንያት ኣብ ሆስፒታል ወታደር ስለዘየለ ዋላ እውን ወታደር እንተሎ ምክንያት ኣይኮነን ሆስፒታል ንክትሃርም እዩ ዝበሃል ምክንያት ኣይኮነን ዕላማ ግን እንታይ እዩ ኣብ ኩናት እቲ ዘለካ ሚሳይላት 100 ይሰርሕ ዶ ሓደ ካልኣይ ድማ ሓንቲ ግዜ ዲኻ ሃሪምካ ዋላ 30 ግዜ ሃሪምካ ከዓ ወሳኒ እዩ ሓደ ግዜ ማንም ሓይሊ ክጋጋ ይኽእል እዩ ማንም ሓይሊ ተጋጊቲ ሚሳይል ኣብ ደቦቱ ክወርድ ይኽእል እዩ ውግእ እዚ ሓደ ሰብ ግን 20 ግዜ 30 ግዜ ሆስፒታላት ሃሪም እንተሎ ተጋጊ ይኮነን ዕላማ ናትኾም እዩ ስለዚ እቲ ነገራት ኣብት ከተወዳደር ኣለካ ኣብ ቃዛ ዝነበረ ሆስፒታላት ኩሉ እንኮላይ ናይ ኢንዶኔዥያ ዝነበረ እንኮላይ ብኤውሮጳውያን ዝድገፍ ዝነበረ ብቱርክ ዝድገፍ ብክንደይ ሃገራት ዝድገፍ ዝነበረ ሆስፒታላት ብሙሉ ሓምሽሻተ እያ እስራኤል ስለምንታይ ኣብ ትሕቲኡ ኣለዉ ኢሎም ወላ ሓደ ከዓ ክሳብ ሎሚ ዝተረኸበ ኤቪደንስ የለን ስለዚ እሳቶም ከምኡ ክገብሩ ከለዉ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ሴኪሪቲ ካውንስል እዚ ወላ እንታይ ይብልኒ ናብ ኢራን ክኾን ከሎ ግን ዋ ከመይ ዝበለ ገበን እዩ ተፈፂሙ ኢራን ከመይ ጌራ ንእስራኤል ተሃርማ ወላ ትህረምኩም ስቕደይ ትብሉ ስለምንታይ ንእስራኤል ተመሊስኩም ተሃርምዋ እስራኤል ድሓን ወላ 10 ግዜ ትህረምኩም ስቕ በሉ እስኹም ኣይትዛረቡ ከምዚኣ ተሓጊ ናይ ዓለም ኢትስ ጀስት መስሓቅ እዩ ግን ደስዕካ ኣይኮነን ደስዕ ነገር ኣይኮነን ግን እቲ ኣገባብ ከዓ ደስዓካ ሓቂ ንምዝራብ but this is reality ኣነ ናይ እስራኤል ማዕረ ክንደይ ይሕረቐኒ ትፈልጡ ኢኹም ግን በቲ ግምጣል ኢኻ ዝርዮ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ክገብሩ ይኽእሉ ኣለዉ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ምኒን ኣይኮነን ሓይሊ ስለ ዘለዎም እዩ ሃገራት እስላም 50 ዝኾነ ተኣኪበን ነይረን ከስማዓኩም እንታይ ኢሎም ኣሚን ሓደ ግዜ
تويكنس ناتكا تدخمنت ناتكا دحركم زفتر كوينو well it's your problem ناتكا تسقمون له إذن إسرائيل حيلت رأي يكونس دخمنت نايتم قالتون له كرينا نيش اسمع No one is safe. That if Iran will target a hospital with a ballistic missile, it will target anyone, anywhere, with anything they have. Today it was Beersheba. Tomorrow it could be Brussels. Soon it could be Boston. Iran is rapidly expanding its ballistic missile arsenal. We have seen diplomatic talks for the last few decades. كم تريور لهم بقى لومي إسرائيل هريما مالو صباح نبراسلس كهرمخيم دحريد ما ني بوسطن ويكا ني واشنطن دي سي كهرمخيم إنها بليزة تنقذ له إيران سي باليستيك ميسايل ناتا كم يدا سيم أبكلتا شنكلتن عراق صدام حسين أتوميك بومب لو نخل العالم كهرمي لهم قسقسم عراق تهريما سوريا كمو ليبيا كمو هاكر دحر هاكر بدا سيم بروباغندا هاكرات عنيقة لومتن هاجرات أكمل درجة ودي قناة لوا the last after least أنا توم زنبرة the last كوي كونت last يقولون نتنياهو قل حجين زالان نوح زقوس لا إيران يعني إيران إن أمريكا دما صعيبة ما بتكونات يتمالو أجي بقمت على حنت ريبورت زرع أخوانا كنا قرأكمي زي أسكسموها claimed to target Israel's Ben Gurion airport in Tel Aviv in its latest round of missile and drone attacks. Iran's semi-official Mehr news agency quoted a statement from the IRGC claiming its latest military success. This coincided with the widespread suspicion that Iran has secretly carried out nuclear tests with the help of China. هجي انتاي زبال زلو قدمي ستوسنة قدمزنا أمريكا متتتاو إيران نيكولار فتينا خمزنا برتن كالاي دما استفلالي علاماتاتنا إسرائيل تحرم كم زلان إسرائيل دحرز في الزمن أمريكاون كريكم يهجي هريمات تالايا لذي إيران ناب مريت إسرائيل آتيها نقط حرم كم تغل بروف جيرايا وزور ريدن إيران إسرائيل devastating حماق زخونة أنوة تورد اللالايا جن إيران هذا هاجريو ني 3-4 عامات أبقى أن هاجري كاب عالم تنسيل أن هاجري كندزك كتتاقص مقالات رايسي أخوليهم بس هذا ملء عالم زعتقون زحق زون زلو مليونات جنزب سوها بزول هاجر ما كله ما بقول نخينه كله أنا عالم كسر حدا يزبال أمريكا بقول نخين الزريلو أسوار ما هبنا فرت ما هبنا ترى يكون اسمه تجيب على الزريلو ده رغينه تبيدي إيران 5 عينات كينات بديها سعره جن ذا أخلا أساس كتير برالله proportional كوا معرتنا إسرائيل قالت ده يبلنا ذا أخلا حيلس ترلله لذي أبز كله تجمع كلاو تمكد على هاجرنا نرزالنا تزاري يوم جن كفيديو The IRGC announced on Saturday that it carried out the 18th phase of True Promise Operation 3 using numerous suicide and combat drones such as Shahid 136. As well as precision solid fuel and liquid fuel missiles. It said that it has successfully destroyed predetermined targets at Ben Gurion Airport and military operational logistics centers. Due to ruthless censorship on objective media reporting by the Israeli government, it's not clear if Iran has indeed inflicted the damages it claims it has done. But in the past, its claims have been pretty accurate. According to the Israeli بعفجا إيران أبزح علامات حريمة خمسة لا بإسرائيل يزنقر جن أبزحت ميدياتات كم توصلوا أكدس علامات زهرة مزلوا أم ميديا نخيمت أبي جدا غير خمسة لا إسرائيل يزنقر أنا أندرستان كنا سلزقونه دخمتاتنا توم كريدة اليوم كمان مهرجر مالت في سمت رأي يكونوا كلهم هجرات استهار مولو وتهدروا علامات كريدة اليوم أنا أتو وتهدروا في شلتك من جار كبيت سلزقونه بتقين بتجن كم ريزلنا إيران significant damages ويكا عبيز بالك سارتات عنوة أب إسرائيل أغميت أخمزلا أو ريدا أخمزلا درو تفليت نيرو تي mainstream media جن مايكروفون إسرائيل سلزقونه بزح كتر قبلوا media 6 out of 10 Iranian missiles managed to hit the target. Meanwhile, what should be even more concerning for Israel and its Western backers are widespread rumors of Iran conducting an underground nuclear test. Now, this is massive if true. British politician George Galloway, he tweeted, and I quote, "I feel sure Iran just tested a nuclear bomb underground west of Tehran, triggering a 5.2 on the Richter scale. Changes everything." sometimes بلزلو قد مزني متكعتنا يا أمريكا مفتامو كلتا معلت دي 3 معلت قدموا أبتحت مدري نيكولارا فتنا 5 جبرات إيران زقل حبريتا واتشينيرو جورج جالوي ترى إذا كنا كلتا 3 كبكمي مهنياتو
تي ملكت انتايو حمش سنة بخلتها من كتقات مريت تراي نيرو زي من كتقات مريت زي دما كابني كل راوا حيلي بومبا تحت مريت سلا تفتنه زقات امك خون كم زخل يوم زنقرو زلو نغاصل حدا سترا يكون نيلو زحات زيناتات يوم كميلهم If so, end quote. When someone reminded him that this was the second earthquake within a week, he replied, and I quote, the first measured 4. Underground nuclear tests measures 5+. End quote. Galloway wasn't alone to claim that Iran may have carried out an underground nuclear test. These are some of the media headlines from top Indian publications. NDTV headline read, earthquake of magnitude 5.1 hits Iran, sparks theories of nuclear testing. India Today, one of India's largest media groups. It carried out the headline, Windquakes shake Iran amid Israel conflict. بحبشا كم تري ولا لهم أبزح متهتاتو أبجزتاتو نوتشي نيرو كلتا جزء أكتاتي لمن كنت قاعد مريت أب إسرائيل كم سرايين أنت من كنت قاعد دما أكال نايتي بتحت مدري زفت تنزلو نيكولاراوي بومبك هون كم زغل سلزي تيوريزي again أبوش تسوى من كنت زي عينة من كنت قاعد مريت نايت فترة حتى تراي خوناي كلنيو التنيكولار أب تحت مريت يفتنو خمسنا برو زرقي كونتات كم زلو زقل زالو سلزي But anyway, America have gone نتي كجبر زي بحال زي نبروسانة وسينا ملو next steps انتاي كون نابيكس كاي كريات كابزي انتاي كون we don't know زي تي بوجن إسرائيل تغيرو بوجن إيران تغيرو زي بحال كون كله أبايت هذا ما المستوى السنة إيران زجبروا هذه. For 1 minute, Ali, because we're looking at some images that have come in the aftermath of some the ballistic missile strikes that Iran launched on Israel. And we understand this is from central as well as northern Israel, which is where the alerts were coming in from. Of course, we got an alert here in Jerusalem, but northern Israel, central Israel, over the course of the last few days. زي دحرتي مدقعتنا أمريكا كم قبل ملسي إيران بإسرائيل فصومتي سازي إيران significant damage بإسرائيل تفتر دلا عبك ساران عن وطنية تفتر دلا بفلاي تناتا فتح زبال زلو hypersonic missile إسرائيل كتقواز أوريك على تنالا نشتي كابو كريكم. Reportedly managed to penetrate Israel's Iron Dome and Arrow missile defense systems using the Fatah-2 missile, which is equipped with a hypersonic glide vehicle capable of reaching speeds between Mach 5 and Mach 20. Up to 17,900 kilometers per hour, or roughly 10,000 miles per hour. At such extreme speeds, the missile leaves air defense systems like Iron Dome, Arrow, and David sling with very little time to detect, track, and engage the threat, making interception efforts exceptionally difficult. This is how it works. The Fatah-2 missile launches with a solid fuel booster that pushes it to hypersonic speeds, reportedly over Mach 15, as it climbs to high altitudes. Once it reaches the edge of the atmosphere, the booster separates and the glide vehicle, carrying the warhead, begins its independent flight. Re-entering the atmosphere at extreme speed, the glide vehicle uses its aerodynamic design and a small liquid fuel engine to maneuver unpredictably, typically flying between 12 and 30 kilometers above the ground. As it approaches the target, it drops to a lower altitude and performs sharp evasive maneuvers at speeds above Mach 5. This combination كم تري ودلهم زيتي حركاتي إسرائيل دفستيت جبرا زلو ومتعمي زحسيا زلو ميسايل طلوزي فتح زبال هايبرسونيك يو أديو كبتوف سخونة فتنا زلو ميسايل حساب 10 شعات شعات ويون يا كاب دمسي عصب بيقصقلطف مالتي فتنة ناي دمسي مالتي سلازي زي ميسايل زي حركاتي إسرائيل بزح حركة زود قوم زلو أمانغ إسرائيل إيران زلو رحكات قربا قبل المخانو زي ميسايل زي مس زلو فتنة زخون الرادار كلتي نا اير ديفنس سيستم نا اسرائيل زخون خغبراي كالون الله سلازي اتدامج تي ايران بصحته زنبره تكنولوجي نزي زيرو نخغبرو يم زعرو زلو زيرو نخغبرو طراي كونون ريجيم تشينج خغبرو ريجيم تشينج غيرهم دما هذا لحلح منغست غيرهم كل ذا صوارزي كدمس سيح راي دليتكم غبرو زبلو ابي الله ريجيم امريكا لو منغست قريبه مزلو نسو خيديو كل سدو اقاصلو بقا صقم يبلنا نحنا طراينا هم ترفينا زبل منغست خغبريو اندن لكل دما السات تاع علامات تحريم كدما ندادناي زي تادنا ندادن غازن زلو هاغريا نزو كل ندادن هابتن وسيكا لكل الجغرافيكا قامام طاناتا ني چاينا نمقصار دي هند نمقصار ني راشا نمقصار دي نقلم نغارد لكل ندادي ناتا ناب چاينا سلاز خيز نبرت ندادن مطفع كل علاماتات كتحرم تخليها سلازي علامه اب تحتي ني چاينا مش چاينا مزامتن زخونا كمي غيركا تعالين ني چاينا كمي غيركا تنصلا نقليوم ببوليتيكا مفرره
ካልእ ነገራት ጌርካ ነቶም ክሰምዑ ዘይክሉ ድማ ብወታደራዊ ሓይሊ ሓደ ብሓደ ንራሻ ዳኺምና ኣለና ዋላ እኳ ኣፀቢቕና ትደይ ዳኺምና ኣለና ንኢራን ኣሊና ኣለና ስለዚ እቲ ናይ ቻይና ፀቅዕ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ብሓደ ከመይ ጌርና ንኣልዮ ወይ እውን ኣፀቢቕና ነዳኽሞ ሽዑ ቻይና በይኑ ክተርፍ ረይወት ካልኩሌሽን I mean few years from now ንቻይና እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ we don't know it will not surprise us እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ of course ቻይና ዓብ ቁጠባ ኣለዎም ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ but boy ኣሜሪካ ንኣሜሪካን ኤምፓየር ጠጠው ዘብላ ይረአናን ኣለና ክሳብ ሕጂ ክትፅዕሎ ትኽእል ኢኻ ከተዳኽሞ ትኽእል ኢኻ ከተናእሶ ትኽእል ኢኻ ዕዳ ክሳብ ዓንቀሩ በፂሕዎ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ነቲ ዕዳ ሓደ መዓልቲ ኣሜሪካ በዓል ኣዴኹም ትፈልጡ ዕዳ ናተይ ዚሮ ገይረ ኣለኹ ወይ ብሕም ዝበለ ይተሓጎም ክብሉ ዝኽእሉ ሃገር እዮም ኣሜሪካ እዮም እዚኦም ኣሜሪካ ማለት ሓደ ዝደለዮ ገይሩ ተሓታትነት ዘይብሉ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና is just unbelievable by the way እስራኤልን ኢራንን ከተወዳድሮ ከለኻ ረይዎ ክንምንታይ እቲ እስራኤል ክንምንታይ ምዃኑ ምስ ኢራን ከተወዳድሮ ከለኻ ሃካም እዚኦም ክልተ ሃገራት ይዋግኡ ኣለዉ ኢልካ ትዛረብ ትኽእል እስራኤል ማለት ሓደ ጫቆይት ሃገር እዩ ኢራን ማለት ከባቢ 7,400% ካብ እስራኤል ዝዓቢ ሃገር እዩ ኣፀቢቑ ክንደይ እስራኤላት እዩ ኣብ ውሽጢ ኢራን ክኣቱ ዝኽእል እንታይ ማለት እዩ this is not proportional but again ሳይዝ ናይ ትርሀ ምንኣስን ምዕባይን ኣይኮነን ናይ ቁፅሪ ኣይኮነን ናይ መሬት ኣይኮነን ናይ ማዕድናት ኣይኮነን ናይ ምንታይ ዳ ናይ ቴክኖሎጂ by the way ኣነ እኮ ይብል እየ ንእስራኤል ብደለኻ ክፀልኦም ትኽእል ኢኻ ከም ኤርትራ ግን ከም ኤርትራዊ ናትና ጎል ክኸውን ዘሎ ከም እስራኤል ዓይነት ሃገር ንምህናፅ ክኸውን ዘሎ ከም ናይ እስራኤል ዓይነት ክብለኩም ከለኹ ንካልኦት እናደንደነ ዝነብር ማለት ኣይኮነን ርቀት ዘለዎ እስራኤል ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም ካብ እስራኤል ክትምሃር እዩ ዘለካ እስራኤል በዓት ከም ሰይጣን ይዝርያ how did they manage to get there ክትብል ኣለካ ከመይ ገይሮም ሓደ ንእሽተይ ሃገር እንደዛ ዓይነት ወታደራዊ ካልኦት እዮም መክትብሉ እንዲኦም ወታደራውን ፖለቲካውን ፅልዋ ክገብሩ ክኢሎም እታ ቀንዲ ኩሉ ግዜ ሰብ ዝዝንጋዓ መጀመርያ ኣብ ቁጠባ ንኩሉ ማሕበራት ናይ ቁጠባ ስለተቆፃፅርዎ እዩ if you are economically successful ብቁጠባ ሓያል እንድሕር ኮይንካ ካልኦት ኩሎም ንክትገብሮም ቀሊል እዩ that's why ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢኮኖሚ ነተኩር ንብል ብግልኻ ኻ ኣሜሪካ እስራኤል ብግሎም እዮም ተዓዊቶም ብግሎም ክብለኩም ከለኹም ብዙሓት ዕውታት ምስተዓወቱቶም ዕውታት ድማ ብሓደ ኮይኖም ነቲ ዓወታት ናቶም ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘሎ ኣብ ሕክምና ዘሎ ኣብ ሚሊተሪ ሳይንስ ዘሎ ኣብ ፊዚክስ ዘሎ ኩሉ ናቶም ፀጋታት ኣዋሂዶሞ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ስለዝተባሃለ ነዚ ድማ ከም ሃገር ደረጃ ተቐቢሉ ነቲ ሃብቲ ናቶም ኣኪቦም ሓደ በይኑ ንኩሉ ክገብሮ ይክእል ናይ ኩልና ሃብቲ ግን ሓደ ሎቢ ግሩፕ ከነቕውም ኣለና እዚ ሎቢ ግሩፕ ኤይፓክ ይበሃል እዚ ኤይፓክ ድማ ናይ ኩሎም ሃብታማት ገንዘብ ኣቐሚጥና ንዓና በበይና ብዙሕ ኣይኮነን ናይ ብሓባር ምስ ተኣከበ ግን ነቲ ኣገዳሲ ናይ ሕብረተሰብ ማሕበራት ኣበይ ዘሎ ኢልና ክንቋፀሮ ንኽእል ኢና ሓደ ካብኡ ሚድያ እዩ ሚድያ ክንቋፀሮ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ሚድያ ድማ እስራኤል ኩሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ሃገር ኣምላኽ ብፍሉይ ዝሕግዛ ናይ ሰላምን ዲሞክራሲን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ምዃና ጌርና ክንእምኖ ኣለና እቲ ሰብ ዝገበርና እንተገበርና ንሕና ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ክንገለፅ ኣለና ካልእ ሚድያ ኣብ ዲሞክራሲ ዓብይ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ እቲ ንዓና ዝፀልእ ኣብቲ ስልጣን ንኸይፀንሕ ብሚድያ ጌርና ከመይ ጌርና ነዳኽሞ ስለዚ ሰብ ዝፀልዑ ድማ ካብ ስልጣን ከም ዝባረር ስለዚ ኣንፃርና ምጉስጓስ ማለት ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ስልጣንካ ከም ዘይትቕፅል ስለ ዝገብረካ ገሊኦም ፈትዮም ክሕግዙና እዮም ካልኦት ድማ ፈሪሆም ስቕ ክብሉ እዮም ወይ ክሕግዙና እዮም ስለዚ ንዓና ዝደፍር ሓይሊ የለን ኣብ ምባል በፂሑ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና very sophisticated planning ኣብ ውሽጡ ስለተካየደ እዚ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ሕማቕ ካብኡ ክትቀንዓ ኣለካ ይብል ኣለኹን ወይ ክትገብሮ ኣለካ ይብል ኣለኹን ግን እቲ ፓወር ሰንተር ናቶም ካበይ ተበጊሱ ብኸመይ ኮይኑ ብኸመይ ናብ ዝበፂሖም ግን ካብኡ ክትምሃር ክትክእል ኣለካ this is very important ንሰብ ንክምሃረሉ ክትምሃር ተደሊኻ ኣነ ከመይ እያ ዝብል ሓደ ፀላኢ 10 ግዜ ዝዕወተልካ ተሎ ስኢልካ ምንን ምባል ገሪፍካ you better learn from them and ካብኦም ተማሂርካ ድማ ናትካ ሴፍ ትገብር ንቐፅል ኣብዚ ሓንቲ ከረየኩም ሃገራት ዓረብካ ተኣኪቦም ነይሮም ኣብ ሓደ ቦታ ክልተ ነገራት ክንርእስኪ The conflict ongoing. Let's go to Turkey because the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi flew there today from talks with European foreign ministers in Geneva yesterday, but there was no immediate diplomatic breakthrough. In the past few hours in Istanbul, he's been speaking with other foreign ministers of Muslim countries. President Erdogan speaking too, accusing Israel of sabotaging the negotiations with the US, accusing Israel of banditry.
Of dozens of Muslim nations have gathered in Istanbul to discuss the conflict. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi is also in Turkey and has warned any US intervention would be dangerous for all parties. كابز نريد لنا كبابي حمسة زخونو Organization of Islamic Countries بل حمسة زخونا أبالات هجرات إسلاميين هجرات زركبوا تعكيبهم نيرما بتركي. I mean I'm sorry نزيوم كداخ ما يدلني يجن already استدعاهم سلو زخونو كم organization إذا كم قل هجرات نفعات كتب لهم دخلت خنا عمام تقبروا تلوين كم organization جن they are just dead man walking بلو ميتو زولو زنك أساق السبتراي. I mean زي ناي عرب هجرات الكا زي إسلام هجرات الكا I mean مسعوت يوم زي ملاقة سخينهم يوم already. تاكيب كا حركات تقبر عبيت زرباتات تدربي that's it. نحاتو دم كتحني يقولون نغازا كتحني يقولون إيران كتحني نمانون كتحني يقولون يوم. I mean زين كل الهجرات أبناتهم واتش ليبيا كودو كله سوريا كودو كله غدافي كودو كله كلهم هجرات عربية نيران هجرات إسلامية نيران جن they didn't do anything and أبزوان زي بفولين إيران حجزوا قالوا قبريهم داري لهم كا it's just a joke خون زي كلي جنيا سمعوهم He's also been meeting with his counterparts from Britain, France and Germany in Geneva. At the OIC meeting, Turkish President Recep Tayyip Erdogan urged Muslim countries to unite around Iran's right to defend itself and slammed Israel for starting this war. With its attacks on June 13th, the Netanyahu government has actually aimed to sabotage the negotiation process. What has been experienced also shows that Netanyahu and his network of murder does not want any issue to be resolved through diplomacy. بل حسنا وحي أزمة رحنا تركيا طيب أردوان إسرائيل نتنياهو كل جزء مصرفيو and the same person نينيتو أكال سلزخونة هذا عبس اللي عمر ببنا إيران بدو بنا تركو خمسة جبرة إيزن الجار سلزي كل التملحاس سلست تملحاس دك أميو نتنياهو يتصرف ندادنا بإسرائيل كشيء تجمع يبلون نتنياهو يعجرجر زلوا معدنا دي زلوا تكنولوجيا عقب تجمع يبلون سلزي تركو مالت كلاتهم كم يوم جس بعفهم كم زي عبي ملحس هلوهم نزيوم أمينكا أبشجر خاطئات تدخل زيك بلا كهلوه النزيعاتهم مأمن حدا جاك هون خليجن كم حدا organization سبونا جرات كله يخلي مع بلدي شركة النادي سبوا كله يخلي بزح organization اسمه هلاو advantages هلويو بنتقارو أب organization زي ما هلاو عندما أبو واقع يزخفلكا ما نمسبوم زعبة هاك زارب زدليلا and why should they diplomacy زي ما هلاو أو يدلوا تساقم diplomacy ناتكا تحد عرقينو تقبلنا ناتكا تحد عرقينو نسخا كدب كلغا أتم تجاجي لهم زبل سبيلا نسخا همما بنفسها زل وسكت ولا خلها قد كل أنت أركايس حفني زاربن سلذا أكم زعينت على من نبرتلنا كم يجرك أبتي كنتات كتجوايا لك كتتعفال لك it's very important أنت زي اللي what they can do انتاي كجبرو خاي يقولوا انتاي كبتحول كاي يقولوا إذا كنتات ريزة لنا هنا بحفشة نتي كنتات كساع كندي كبيت كم زلوا مجنزاب ترى. And let's take you over to the Turkish through. هذا انتاي بالنيرو أبزي تي ناتي رياكشن تراهي بكم بحفشة انتاي بالتانيو إسرائيل أبتت مرحلة نتنياهو نزو بازي تزلع على حدا قافتيرو اللي زليو زي تحسى عينات جبن يبلون كل نجرنا جبر يزخ يزول يزبل so what by the way سلمتها يسكي كم تركي كعجر جميل له نيمو next target نسيو they know إيران توديغا next target خونزغل إردوان مخانف التي هذا كابتم next target نتنياهو إردوان بعلي that's why he's afraid now إيران يتعقد ميوقينا خمد ليه تشبد عدعت بلانيرا أبنيت له nobody cares أبنيتهم هلاو they don't نتركي أبنيتهم هلاو كتك أمولاي لهم كم زي أمنوه نزسب زي أمنوه أي فتوان يمكن معناته مس بوتين الرغب مس تشاينا الرغب مس جلس لزغنة أي فتوان يم سلازي regime change next من الوقت كنا عمتها فلتنا جنا بتركه كلي نيردوان تعالي وين درو أوشت بزح جماعة نتفتيروا لزلوا كلا مخالفة ليتلو هني وأبسوريا مسودا غا next step كل تسلسلنا تعرفنا زلنا بالنير نفسه نجير والله so he knows أنت مسوت تطويل كلا خلال لزخل دما كل يكون why because نما نم تطويل كلا خلال سلزي تراين بعد السوق أبتكو بيمانو تجا مرح تكوت كخلو he didn't do much so the day نابو قصة تمسي أتاكل تهدما
ዘጥሕኖ ሰብ ክሊ ኣይኮነን ኣብ ነፍሱ ተኣማሚኑ ክኸይድ ይኽእል እዩ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ይገብር ኣሎ ይጓየ ኣሎ ግን again ክንዲ ዝገበርካ ግበር you cannot get away ካብዚኦም ምዕራባውያን ሃገራት ካብዚኣቶም ክትወፅእ ከቢድ እዩ እቲ እንኮ ንእሽተይ ምሉእ ተስፋ እውን ኣይኮነን እቲ እንኮ ተስፋ ክኸውን ዝኽእል ቻይና እዩ and we will see ቻይና እንታይ ክገብር ይኽእል ማለት ንማንም ሃገር ከትሕና ይክእል ነብሱ ግን ከትሕን ይኽእል እቲ ቻይና እዩ ቴክኖሎጂካሊ ብቁጠባ ፅቡቅ ከይዶም ኣሎ but ፅቡቅ ምኻድ is not guarantee ኣሜሪካ ፅቡቅ ናኸትካ ድሕሪት ክትመልሰካ መጀመርያ ኣይኮነን ፀላያ ኮይንካ ዘለኻ ንጃፓን ፈታዊታ እውን ከመይ ገይሮም ኣትሪፎም ኣይፈልጥዮም ስለዚ the biggest challenge ሕጂ ንኣሜሪካ ቻይና እንዲ ኮይኑ ዘሎ ግን ንቻይና ቻለንጅ ንክገብርዋ ድማ ይሰልጦም ኣሎ ክትፈልጡ ዘለኩም ኢራን ምውድቑ ንቻይና ሓደ ዓብይ ገጅፍ መሪር ፀፍዒት ኣብ ገጾም እዩ ኣላዲዶም ገዲፎሞም ኣለዉ ኣብ ገጾም ብዘይቃል ዓለም እዩ ዝብለኩም ስለምንታይ ኢራን is one of the really ንቻይና ዘገድስ ዝነበረ ሃገር እዩ and they couldn't do anything so far well, of course politically ገለመለ ይፍትኑ ኣለዎ ግን it's nonsense ኣልሓንቲ ክገብሩ ይከሉን እዮም ስለምንታይ እዮም ከቻይና ንባዕሎም ቁጠባናቶም ኣብ ንግዲ ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ረብሓናቶም ክጉዳእ ስለ ዝኽእል ስቕዮም ክብሉ ዝኽእሉ of course ቻይና ኣብ ፖለቲካ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ኢዳ እታ ሃገር ኣይኮነትን ግን but if you don't do that if you don't play in today's world ኣብዝና ሕጂ ሎሚ ኢደያ ይቱነ እንድሕር ኢልካ ፅባሕ ንጎ ንዓኻ ፀጋ ምስ መፀካ ኢዱ ክትወልካ of course ንቻይና ክሕግዝ ኢሉ ዝብገስ ሃገር እውን ክህሉ ይኮነን እንታይ ኢኻ ክትሕግዛ ክትኽእል እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክትገብረላ ትኽእል ትንኮ ክትገብረላ ትኽእል ንቻይና ኣብ ናይ UN ዝግበር ቮትስ ድምፅኻ ኣብ ጎኒ ቻይና ምዃን ጥራይ በርኪኑ ንቻይና ክትሕግዞ ትኽእል ነገር የለን ዓድናት ክትነግድ ትኽእል ትኸውን but apart from that ካብ ወፃኢ ቻይና ካብ ዓለም ትደልዩ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ዕዳጋ ግን ትደሊ ዕዳጋኻ unfortunately ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዕዳጋ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ዕዳጋ እዩ ወላ ብዕዳይ እምበር ዝዓበየ ዕዳጋ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ዕዳጋ ኣለዎም ኣላየንስስ ፈጢሮም ኣለዉ እቲ ኣላየንስስ ናቶም ድማ ወላ ንሓትሕዱ እናተባልዖ ከሎ ብሓደ ጠጠው ናይ ምባል ክእለት ኣለዎ ወላ ክሳራ እናጋጠሞ ከሎ ኣሜን ሉክ ኣት ዩሮብ ክንምንታይ ክሳራታት የጋጥሞ ኣሎ ንኣሜሪካ ንኸረብሕ ኢሉ ግን ኣንፃር እስራኤል ኣንፃር ራሻ ዝኸደ ዘሎ እዩ ንሕና ኩን ጉዳይ ኢና ግን ካባና ላዕሊ ራሻ ክወድቕ ክኽእል ኣሎ ኢሉ ኣሎ ንሕና ኩን ጉዳይ ኢና ካብ ኢራን ብደይ ምግዛእና ግን ሶ ቢኢት ወላ ንኽሰር ኢራን ጥራይ ትውደቕ ስለዚ ምስ ቻይና እውን ከምኡ ወላ ክሳራታት ናይ ቁጠባ የጋጥመና ቻይና ትወድቀሉ ተኮይና ክንገብሮ ኢና ብምባል ኣንፃር ኣሜሪካ ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም እቶም ካልኦት ሃገራት ብሪክስ ብላብላ ኩሎም ቦልሽት እዮም ማለት ክሳዕ ክንዱ ብሓደ ጠሚሮም ኣንፃር ኣሜሪካ ኣንቂዶም ክሰርሑ ዝኽእሉ ይኮኑ ንኣብነት ኣብ ብሪክስ ህንዲ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ንሶም ክገብርዎ ዝደልዩ ንድሕሪት ዝሓልቕ ኢማራት ዝበሃል ኣትዩ ኣሎ ኢማራት ኣሚን ከመይ ገይሩ ኣንፃር ኣሜሪካን ኤሮጳን ደው ክብለልካ ፅበዮ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ክሳብ ዘሎ ከመይ ገይሩ ኣንፃር ኣሜሪካ ስለዚ ጀነራሊ እቲ ወላ ብሪክስ ዝበሃል ወላ እቲ ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ዝበሃል ፅኑዕ ዝኾነ ድልውነት ዘለዎ ኣይኮነን ህንዲ ጥራይ ኣብቲ ማሕበራት ስለ ዘላ ህንዲ ኣብዚ እዋን እዚ ንቻይና ንኸይትሕይል ጥራይ ከፍርሱ እዮም ዝደልዩ እዚ ኩሉ ነገር ኣተሓይስካ ተሪኻዮም ተስፋታት ናይዚ ዩኒፖላር ወርልድ ንምቕያር ተስፋታት ኣሎ እዩ ፈተነታት ኣሎ ግን ክዕወት ዲ ኣይዕወትን it has to be seen from now so far ግን ኣሜሪካ ነቲ ንዓኣቶም ሓደጋ ክወድቆም ዝኽእል ከመይ ገይሮም የውድቕዎ ብሓይሊ ይኹን ብገለ ንሪኦ ኣለና ይሰርሕ ኣሎ ብሪክስ ንኣብነት ትብ ኢሉ ኣሎ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ብሪክስ ኢልኩም ክዛረቡ ተሰሚዐኩም ዓበይ ታሪፍ ገብረልኩም እየ ስለዝበለ ብትሕምትሕም እምበር ከምቲ ናይ 2024 ፍላሽ ዝኾነ ነገር የለሎም ብትሕምትሕም ቀስ ኢሎም ይራኸቡ ገለመለ ግን ቢግ ፕሮፋይል ኣይኮነን ስለምንታይ ተን ሃገራት ፍርሄን ስለ ዘለዋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓይን ዶናልድ ትራምፕ ንኸይወድቁ ስለዚ ወርሒ 10 ዘሎ ርክብ ናይ መራሕቲ ኣሎ ክመፁ ድዮም እቶም መራሕቲ ወላ ይመፁና እውን ክንርኢ ኢና this is a very interesting time ab tarikh and yeah make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided... ብኣፈሻ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ኣብተን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ዝዓበየት ፍፃመ ዝገበራ ኮይኑ እዩ ኣክት ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብሮ መጥቃዕቲ ብፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺቡሎ ማለት ኣይኮነን
MSNBC's ongoing special breaking news coverage. I'm Rachel Maddow. If you're just tuning in, we are following the breaking news that U.S. bombers carried out strikes today at 3 Iranian nuclear sites. One at Natanz Friday. Israel has already attacked the site at Natanz. Now the United States has done so as well. Another nuclear site near Isfahan in Iran. And also, according to the president, the facility called Fordo, which is a deeply buried facility. And that's important tactically because the U.S. military is believed to have essentially unique targeting capacity to hit a site like that. It is a deep underground facility. The United States has essentially developed weapons specifically facilities like that one. And so these B-2 bombers that have reportedly carried out these strikes. Common wisdom about this president, about the political movement that he leads, is that he is supposedly isolationist, that he is supposedly anti-war. That has never been exactly right. That's always been kind of a ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሊበራል ሚድያ ጠቕላላ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ምሉእ ምክንያት ረኺቡ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ሰብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ደገፍትናቱ ድማ ብፍሉይ ዝገልፅዎ ዝነበሩ ናይ ኩናት መንግስቲ መራሒ ከም ዘይኮነ ካብ ኩናት ንኣሜሪካ ደውፅ እምበር ናብ ኩናት ክእትዋ ዝደሊ መራሒ ከም ዘይኮነ ዝብል ስነ መጎት እዩ ነይሩ ኦቦይ ቢግ ታይም ንዓለም ምሉእ ኣታሊሉ ዝኻ كلهم تم دقفتناتو وتم قاليهم ريبابليكان سلو زغونو وور هوكس ويكا بكوينات اديكتد زغونو سلو زغونو تحقو سمالو بزحات نعوز دقف دما extremely disappointed كوينو سلمتاي مسيران ناب كوينات زوتو زخونة يكون مغنيات هاي نبرون إيران نامريكا سكاتا يكونت إسرائيل بعلم زفطروا سكات نبر إسرائيل ون سكاتا يكونت سلمتاي إيران ناب إسرائيل نخطو كوس أغمية بالله تفريها إسرائيل مسحرة متاون قبل ملسي تبنيها 3-4 جزء مسحرة موايم قبل ملسي زبو إيران تفلتوا زرلكم this is a fact إيران بعفهم تايب البزيق اللي صاب قبري مس إسرائيل كواقوي دليل نبرو جزية خجوز يوم زليرهم نزو كينات الجاقاتي مزلو تسقروا يوم زليرهم سلمتاي حمش عمد بحجي أزيوم حيال كونهم زخولو يردوا أميرو كابت الجداوس يوم تشاينا زخولو وزن نبرو زبالة أخذهم زخولو يفلتوا نيرو لذي إسرائيل مرة قصهم كل نتنياهو كواقوي دليل نبرو bad boy أمو داتا تعويت الله مالتي نتنياهو Easy common wisdom. In less than 6 months back in office, he has threatened military action against Panama, against Canada, against Denmark in order to seize Greenland. He has bombed Yemen over and over and over again, and now he appears to have entered the United States military into a war in Iran, something that neoconservatives have thrilled to for I guess 2 generations now. A lot of commentary around the بعفشا ما توم ليبرال ميديا ويوناي ديمقراطيك ميديا مفتوتي رغيبو مغنياتو زخوني وخد مغنيات بزي بالله بكينات زعت زل مراحينا عن رزالنا إلهم تعالوا مراح تسكوا مغنيات ونيروم نابكينات قاتو الزقن مسو ديسكاس كتجبر نيغوشيت كتجبر تدل زل هاجر كاب زيرو تبقي ساكال هاجر دما وران انتفتم زل نعاك حك زريلو أول حدا زي اللي كنتات نابكينات زعت زل مراحين رلنا أما كلاي مبراق كوينات بقليلو توديو سلدي فلدما نابيك خيدي زكنتات زي only God knows سلزي كبيت مدرخ كم زخونينا نرزلنا سترا دي كون بنما يفراره نغرينلاند يفراره نخالوت ابحوتو ونمسيمنون بزح نغراترينا سلزي از مراحزي ناي سلام مراحيل كاك تزارب كمان نتوم كم زبلو ملحسوم كم زورت مغيروا مالو از بهالزلو and then it's a very tragic moment بتخوين باتي ازي اتننبرو لزلنا عالميو and we are trying to give you a picture هذا سئلي نتزلو كنتات بناتي ملك بناتي أتحساس باك قلت إيه زفتن نايلو مع رستاب زخود كفتني please like جبرو support جبرو صلوات جبر اللي على كله نزلنا قرات دي نبز كده ده كيد أبكال حدا قايدو نبزح سب حدا قاي وردينا نفر أتكونتات كن نبز بقول إيه خيد يلا نايلو مع رستاب زخود دي أبكالك ساب من الرخب دحين كونوا لكم تصبغوا ciao